Evo, posle ovih fanfara naslučujete da će doći do zvaničnog proglašenja pobednika. U ovoj galopskoj trci pod nazivom Božić, gde je nagradni fond 50.000 dinara, pobedilo je grlo pod rednim brojem 6 Kruna, vlasništvo braće Gospavić, Jaha Šašić. Šta nedostaje? Aplauz. Tako? Drugo mesto, zauzelo je grlo pod rednim brojem 3 Kvelindo Sur, vlasništvo Arsenića, Jahač Lazarević. Treće mesto, zauzelo je grlo pod rednim brojem 4 Galopin Joy, vlasništvo Savković, Jahač Vujković. Četvrto mesto, zauzelo je grlo pod rednim brojem 2 Orava Trlić, vlasništvo Štale Trlić, Jahač Savković. Peto mesto, zauzelo je grlo pod rednim brojem 1 Bela Sofija, vlasništvo Stanković, Jahač Ivanović. I šesto mesto, grlo Agenica, vlasništvo Antonića, Jahač Radovanović. Dakle, prvo mesto, grlo Kruna, vlasništvo braće Gospavić, Jahač Šašić, a pehar pobednik poručuje zamenik predsednika opštine Bogatić, gospodin Siniša Puzić. Idemo aplauz za pobednika. Evo, završena je i ova galopska trka pod nazivom Božić. Očekuje nas još galopska trka u Sulkama. Ne možemo vam odmah reći koliko će se grla pojaviti.